Ibe byiza kuri mwese bakunze bahisi mu ncamake mbaye ikazo makuru agezweho muri aka kanya n'amakuru abavuga mu Rwanda, mu karere, muri Afrika ndetse no kw'isi muri rusange. Muri aya makuru turagaruka ku kandi kubivugwa ku bayobozi ba ADPR bahoze ari abayobozi muri komite icyuye igihe ndetse n'umwe muri komite nshya bakurikiranyweho ibyaha byo gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Bitavye ubugenzacyaha ese ibirego bigeze he? Byose ndagaruka mbikuramburira mu makuru arambuye. Turagaruka kandi no ku ruzinduko rwa Papa Francis yagiriye mu gihugu cya Iraq aho yahuye n'abayobozi batandukanye bakuru mu idini ya Islam. Amakuru kuri burambuye ni mu kanya ntujye kure. Kaza mu makuru arambuye. Itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR rimaze igihe kinini rivugwa muri runtu rwanagejejeho ubuyobozi bukuru bw'igihugu gukurikirana ikibazo cyaryo bugakiraho inzego nshya. Mu minsi ishize inzego zishinzwe ubugenzacyaha zakoze iperereza kuri bane mu bahoze ari abayobozi baryo ku cyaha cyo kujya mu mutwe w'iterabwoba ndetse bahatwa ibibazo. Ahari muri Kanama 2020 umwe ku wundi yagerejwe imbere y'ubugenzacyaha ahatwa ibibazo kuri ibi byavugwaga. Abayobozi bane barimo Revera Karurangwa Ephraim wari umuvugizi w'itorero, Revera Karangwa John wari umuvugizi wungirije, Muhoza Aurélie wari ushinzwe imari n'ubutegetsi muri komite iyoboye ubu akaba hakiriho, ndetse na Pasiteri Gatemberezi Muzungu Paul wari umunyamabanga mukuru. Ababimye ingoma muri Gicurasi 2017 ubwo basimburaga biro nyobozi yari iyobowe na Bishop Sibomana Jean na Bishop Rwagasana Tom kugeza umwaka ushize ubwo bakurwagaho kubera umwuka mubi wari mu itorero ufitanye isano n'amakosa ashingiye ku miyoborere. Icyaha bari bakurikiranyweho gikuru muri byose cyari cyo kunyereza umutungo w'itorero, ari nacyo magingwa ya bagikurikiranyweho mu nzego z'ubutabera kuko dosiye yabo yashyikirijwe ubushinjacyaha kwa 15 kwa 2020. Inyandiko y'ibazwa ikinyamakuru igihe gifitiye kopi igaragaza ko umwe muri bo yabajijwe ubwo yitabaga RIB ku Kimihurura umwaka ushize. Muhoza Aurélie ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB niwe inyandiko ye yagiye ahagaragara. Yakozwe iperereza ku byaha 7 birimo cyo gukoresha ibikangisho, kwiha ububasha ku mirimo itari yawe, gufata icyemezo gishingiye kwitonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa icyene wabo, kunyereza umutungo, gukoresha nawo umutungo ufitiye rubanda akamaro, kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Iperereza rishingiye ku bikorwa na bagenzi be bivugwa ko bakoze bigize ibyaha mu bihe bitandukanye guhera mu 2018 aho nko mu cyaha cyo gukoresha ibikangisho gishingiye ku gutera ubwoba umugenzuzi wakoze raporo ku mikoreshereze y'umutungo w'itorero mu 2019. Iryo genzura ryakozwe kuva kuwa 10 kugera kuwa 20 kubaza 2019 aho ngo raporo y'uwo mugenzuzi yarimo ibyaha uyu mugore yakoze maze akamutera ubwoba ko mu gihe atahindura byazamugiraho ingaruka. Bivuga ko mu bisobanuro umugore yatanze mu nzego zibishinzwe yatsembye akavuga ko nta muntu yigeze ashyiraho ibikangisho, ko n'abagenzuzi babiri birukanywe mu mirimo yabo muri iri torero atigeze abangira kwisubiramo, ahubwo icyo gihe ngo babisabye wari umuyobozi mukuru w'itorero. Umuhoza yarezwe kandi kuba ari mu bayobozi bo muri iri torero bashyizeho ikompanyi irinda umutekano w'ibikorwa bya ADPR n'ibyo mu ngo zabo, hanyuma hakorwa ipiganwa yatsinzwe yitwa ESCO ikaba ari yihabwa isoko, naho HiSec yari yatsinze ntihabwe yanandika ibaza uburenganzira bwayo ntisubizwe. Bivuga ko uyu mugore inshuro nyinshi yagiye yumvikanisha ko ntaho ahuriye n'amasoko n'amasezerano ajyanye n'iryo soko. Mu Kwakira 2018 Umuhoza yagiye mu Butaliyani mu butumwa bw'akazi. Icyo gihe ngo yari agiye kuganira ku masezerano ADPR yagombaga kugirana n'ikigo cyo muri iki gihugu cyitwa DM Broadcast cyagombaga kwiha ibikoresho bya Life Radio na televiziyo iri mu mishinga itekerezwaho mu gihe kiri imbere. Urwo rugendo ngo rwari rugamije kuganira kuko itorero ryari ryananiwe kwishyura urwo ruganda. Icyo gihe ngo Revera Karuranga Ephraim wari umuvugizi w'itorero yamusabye ko bahurira mu Bubiligi mu gikorwa cya gishumba cyo gusengera abapasiteri babiri barimo uwitwa Mboneko Corneille na Habimana Vincent. Amakuru avuga ko uwo Mboneko yahunze igihugu ahungira mu Bufaransa ndetse ko yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi agakatirwa n'inkiko gacaca mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu muri Rusizi y'ubu. Muri uwo muhango w'amasengesho warangiye Habimana Vincent ahawe inshingano zo guhuza ibikorwa by'itorero mu Bubiligi no mu Bufaransa, mu gihe Mboneko we yasengewe nk'umupasiteri ukorera mu itorero ryo mu Bufaransa ariko ufite inshingano zo kuriyobora umunsi ku wundi. Muri uwo muhango kandi wo gusengera abo bapasiteri bivuga ko hari abandi bantu barimo witwa Mukasa Loise ukorana n'umutwe w'iterabwoba wa RNC. Hari amakuru ko Umuhoza yicujije kuba yaritabiriye uwo muhango kuko ngo igikorwa kirimo abarwanya igihugu gihesha isura mbi itorero.
mu 2019 kandi ADPR yashinze ishami muri Kenya mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda barimo abahunze banyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarundi ndetse n'abanyekongo. Muri iyi nkambi hashinzwemo icyumba cy'amasengesho kiswe ADPR Prayer Room Umoja 3 cyahawe umugisha n'ubuyobozi bwa ADPR mu Rwanda. Hari nyuma y'uko itorero rya ADPR muri Uganda ricitsemo ibice, abataremeye kuyoboka RNC bagatotezwa, bamwe bagafungwa abandi bagashaka uko bagaruka mu Rwanda igitaraganya. Aho muri Kenya abashaka abayoboke muri RNC berekeje amaso. Revera Karuranga Ephraim yanditse ibaruwa yemerera ubufatanye abashinze iri shami muri Kenya mu gihe ngo bari bafite indi migambi ihishe. Bivuga ko Umuhoza nawe yarashyigikiye ko ubwo bufatanye bubaho. Andi makuru avuga ko icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba mu mizo ya mbere ushinjacyaha butakibakurikiranyeho kuko nta bimenyetso bifatika byari bihari kandi amategeko arabiteganya. Hari umwe mu baganiriye n'ikinyamakuru igihe wavuze ko bishoboka ko abo bayobozi batari bafite amakuru ahagije ku bikorwa by'abo bantu bagiye kwimuka mu Bubiligi n'abo muri Kenya. Abakurikiranira hafi ibera muri ADPR bakunze kuvuga ko itorero ryaragenze biguru ntege mu gikorwa cyo gutangiza itorero mu bihugu birimo Mozambique na Afrika y'Epfo kubera batavuga rumwe na leta bahabarizwa. Urugero rwa hafi n'urwo muri Werurwe 2018 ubwo Pastor Zigirinshuti Michel warukuriye ivugabutumwa n'amahugurwa yerekezaga mu giterane cy'itorero Fullness of God International Ministries rifatanyije na Paran Pentecostal Church Ministry muri Afrika y'Epfo kubwiriza. N'urugendo rwavuzeho byinshi ariko ADPR iza gutangaza ko ikosa yakoze ari ukujya mu ivugabutumwa atabimenyesheje, nyamara we akavuga ko yanditse habimenyesha ubuyobozi. Kadusoreza amakuru yacu mu gihugu cya Iraq aho Papa Francis akomeje kwagirira uruzinduko. Uruzinduko rwe ku munsi wa kabiri Papa Francis no uruzinduko rwe rwa mbere yagiriye mu mahanga ku cyorezo cya COVID-19 kigeze ku isi, akaba ari n'uruzinduko rwa mbere mu mateka y'isi Papa wa Kiliziya Gatolika asuye igihugu cya Iraq. Mu biganiro Papa Francis yagiranye n'umuyobozi wubatswe cyane mu idini ya Islam Ayatollah al-Sistani ufite imyaka 90, kibanze cyane ku kibazo cy'imyizerere cyagiye kigaragara muri Iraq aho abakristo bagiye bahohoterwa bagacishwa bugufi kuva mu 2003 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiraga muri icyo gihugu mu ntambara yaguyemo benshi. Nyuma Papa yanasuye umujyi wa Ul bivuga ko ari wo intumwa y'Imana Abrahamu yavukiyemo. Abasirikare 10,000 by'abanya-Iraq nibo bateguwe ngo barindire umutekano Papa mu minsi yose azamara muri Iraq, ndetse kugira ngo hirindwe icyorezo cya coronavirus hashyizweho amategeko abuza abantu kuba bahurira hamwe ari benshi. Umwe mu mitwe yitwaje intwaro y'abayisilamu b'abashiya yamaganye urwo ruzinduko rwa Papa ivuga ko ruzatuma habo mu burengerazuba bw'isi bivanga muri gahunda z'igihugu cyabo. Kugeza ubu muri Iraq habarizwa abakristo barenga 250, abandi bagiye bahungira mu bindi bihugu bahunga ihohoterwa ribakorerwa. Reka nshimire cyane kuba banyirange muri aya makuru n'amakuru akugeraho binyuze kuri chaîne ya Express Online TV. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ataha ntakagucika ahubwo ajya kugeraho mu bambere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza munogerwa n'ibindi biganiro byacu ndetse n'amakuru musanga kuri iyi chaîne.